In minha maneira, como eu posso explicar que eu marca, tá, imagina, bora belanta me inta, bo wekker tá, zonder die iPhone telefoon. Espe wordt bij, nou, spoelen bij gente com Colgate, espe wordt bij korba auto, demo Toyota, door bij Binkas Atari, voor dat zien dat wat televisie via DirecTV. Dus daar gewoon een nummer of een logo kuta puta bo pensa kuta puta bo corata die king een certo produto of certo serviço nata. Essa aqui é o específico. Quem está por registrar uma marca? Sim, tá fácil. Quem está por registrar uma marca, se você registrar uma marca na BES-eilanden, né? O único caminho como você vai tá www.caribe.nl, Caribe tá com EA no acabamento. Então, tu quando vai online, tá formulário que tu conhece, você manda via e-mail, tu contacta met daarbij via e-mail. Então, se tu conta fácil, dus se nós temos toda a informação que nos ministério é pago também chega na hora, ou pode uma marca de, então, precisa 2-3 semanas acaba. Uma marca, naturalmente, essa aqui está algo único. Não pode não pode aparência de uma outra marca que tem acaba com nós temos que aqui. Bom marca é eigenlijk uma marca que não te descreve para que você use. Lá não vista, por exemplo, se você tem uma bakkerij na Bonaire, então você tem uma bake Bonaire, ja, esse é descreve específico para que você use, então se significa que outro não tem mais uso, não breed pouco. Dus in mijn naam dan koop usa como marca, tá nome que não te descreve para que você use. Lá não precisa se você tem uma brasa, ja, brasa para bakkerij não significa nada, dus esse é juist uma marca. Vai cabe mencionar hoje que uma marca tá um curso que nós tá mencionar para que tá eigenlijk. Você vai dar na charla, na workshop, na também tem campanha aqui para ainda não por chega que faz na melhor marca ou uma boa marca. Sim, mas a noite na Câmara de Comércio de Bonaire, we doen een workshop. En ze hebben daarbij explica eigenlijk gewoon como escolher nummer bom que proteger também como marca. Doen een certo exemplo também informação que na pausa. Então, ja, mas espero que via die workshop aqui nós podemos evitar que de futuro maneira se você vai proteger a boa marca, que ja, bote uma marca bom. Então, para evitar que maneira que rato botar bezig acaba, então você vai proteger a boa marca, botar essa coisa um número que tá, ja, não tá echt op bom. Então, eu botar bij gasta sempre para rebrand cultuur que você também, so, ja, rebranding dat custa tempo plus tempo. Oké, dan komen we meteen met het legale gedeelte. Je hebt een hele mooie merk, een hele mooie logo. Legaal wordt dit ook beschermd? Zeker, het wordt beschermd. Het is alleen niet zo dat op het moment dat je die registratie hebt, dat het dan ook automatisch dat je helemaal veilig bent. Beschermen moet je uiteindelijk zelf doen. Wat de ondernemer krijgt die zijn merk registreert, die krijgt eigenlijk een heel mooi stuk gereedschap in zijn toolbox. Maar goed, zoals het altijd zo is, ja, als je een spijker in de muur wil hebben, zul je zelf de hamer moeten pakken en slaan. Dat is hier ook zo. Je krijgt eigenlijk een middel om uiteindelijk naar de rechter te kunnen, om heel duidelijk te hebben wat jouw recht is en waar de grenzen daarvan zijn. En om daarmee die mensen aan te kunnen pakken die willen profiteren van de goodwill die in jouw merk besloten zit. Als je geregistreerd bent, is het makkelijker wat betreft legale gedeelte? Ja, dat is eigenlijk precies wat het heel goed samenvat. Het geeft je inderdaad datgene wat je nodig hebt als ondernemer op het moment dat dat in jouw belang is, om je rechten te kunnen handhaven en om diegenen die met jou gratis mee willen surfen op jouw goodwill, op wat de klanten voor positieve indruk van jou hebben, die dat mee willen pikken, om daar iets aan te kunnen doen.